وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يصير النعل ويركع ويثوب ويعلو شهد وشير في أمر كل سيرة سرية dan kamera Nabi sallallahu alaihi wasallam tamatan resiri dan niya maraja pakatuna aleweng alena to jaya sandalan alena muto tepangi pakaian dan niya alena muto perai susun bemben dan rang alena muto tetengi wilis sebolana ويحب الفقراء والمساكين ويلس معه ويعوض مرضاه ويشفي جنائزه ولا يحيق ركيرا غضاكم وكن وشوعا نفوج النبي صلى الله عليه وسلم فكر مسكين النية نمطو يسيبا ومن دنرني أنا سيري موتو يتو مالسانا نني أنا بتنبا وموتو يتو متين نادي أرهنا تنتون النبي صلى الله عليه وسلم فكرنا بندسر سيأكل سياسيا يا مالارا ويقبل المغفرة ولا يقابل عدم بما يقبل الشيء والمرجة الزبودية نني أنا تريم موتو النبي صلى الله عليه وسلم تدنا تومت تتوه nadi arhana pawangi sewa tongkorong maya nuna cacenan niya jopat mutoy Nabi sallallahu alaihi wasallam si bawa tawelan pelan niya topun ni sifat makasing wala yahabul muluka Allah ta'ala wa yarda li ridang nadi arhana makasing Nabi sallallahu alaihi wasallam korom yarude tepatna nagali Nabi sallallahu alaihi wasallam koromai pun Allah Ta'ala lani ana puran koromai na puran nu pun Allah Ta'ala wa yamsi al-fasal wa yaqul daril malaikatir ruhaniyah jumpa mata Nabi sallallahu alaihi wasallam di mondrinna sahabat-sahabatna napo ade makkade pesan dari mondrin kana sabab matin rusika malaikat ruhaniyah ويركب البعير والفرش والبلط حمارا بعض الملوك إليه يوضان نني أنا تنانgi mutoy Nabi sallallahu alaihi wasallam untan rangan nyarange nani bugal lain nani himaran ade natuangi sesana rumbang kau elor Nabi sallallahu alaihi wasallam ويعصب على بطنه حجر من الجو قد أوت مفاتيح زائن الأرضية نني نسل رمطيمة بابوان النبي صلى الله عليه وسلم نريكم ملوفوئي majap pupur nafal yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam panggonci gandona tanabitul lafiya warawaratul jibalu bi an takuna lahu zaman fa'ban nani apuran motoiri dari bulu esar kuam mengenan caji ulawan naya kia dek namailo tari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam kullu jabidus salam na angkana Nabi sallallahu alaihi wasallam mabukori ada sia-sia na pamulai koromai taunai wa sidupana sabab benesalang wa yutilu salata yusufutu bal jum'iyah nani ana lampe ki sempajan na ponco ki kato baju mana wa ta'allam wa syarib wa qur'an fadli wa yamhaku wa la yakun illa ka yuhibbullahu ta'ala warda nafakala bi mutoy Nabi sallallahu alaihi wasallam koromai tau punai ala birang nabonga-bongai matoy Nabi sallallahu alaihi wasallam na iya kena puadai sedia ada sangari na tongapa na poji pun Allah ta'ala rang na pori kurito وهاهنا وقفنا جواد المقال عن التراد في البد البيانية nakuni magang kalaringan ada nirpan subaru barbai hanya malasi arwa betang iri acokna wa balagadhainul imla bi pada fidahi muntaha dan ni adalah tukang itu ni kuritu kedo-kedo nakalan tau marokere lalana pada maluang manasa-nasa ripagangkanna Allahumma salli wa sallim wa barik alaih أطل اللهم كن كريم بعرف سنسي من صلاة وتسليم بابا ولا لوني كبر ملبنا نبي صلى الله عليه وسلم nasabah bau-bau masur mawangi mompopol dari pamaseta nani hari papas salamat tapuang Allah
باسط اليدين بالأغطية buat petang puluh bolong ngelapun sebab pemberi mereka ya manita rupin ilmu kafa buat terima ini perluan nata patarakan lima dararin nalori alena ya mantan sebisabatin hadiah buat mabacing irisan dan niat sifat semengena anakuna lagu fial dhahir wa syabab pelewi sininda anu nang kaya si bandingan dan niat rupa-rupa ya mantawar belokolatin ya malah juga genu alayu awalu ala siwa pematung keriang sifat-sifat darat dagangan ni akan dengan ngeri memang endang ya manutana wila kulul kayyumi wa syarifan liman sallallahu marwan kal kursi allati adaga min sulmaki sakiduja puana simata ya tawelori palongan namananungan ni ati ruangina sabab palabina pun Allah taala koromai tau melapatiro anania melapatiro anania melapatunjukang kilawiri di puana sabata jamma bacita ia palesang ipata kaperekangnya bata-batang ekuritu wa natawassalu ilaika min syarri wazzatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya bisurati wa ma'wana agan riala natu kalor idi puanna sala birasa malabina nabi sallallahu alaihi wasallam nabi ritong kay bacapuran nabi ritubunan nya pamulang erisesi hakiki wa bi al kawakib bi bari wasis salamati wan najah nanniya bi jasiru rupa witu na salamakang alange nanniya ribasin rupa lo pinna salamakang nanni alap parange wa bi ashabihi ulil hidayati la fadliyah nanniya to pasaban to punay ng ipatiran nanniya labirang alladhina batanu nufusahum lillahi yabtaquna fadlan min Allah ia mabere yang watakale na ripong Allah Ta'ala na karena tuntun ala birangnya pole ripong Allah Ta'ala wa bihamalat syariati ulul hina khususiyah alladhina istabashiru bini'mati wa fadlin min Allah kiyan lewto yalatukan na tatarayangnya kemana pun Allah Ta'ala sifat-sifat malabiranya sifat-sifat matentu ia pada pura-pura dengan sebab papenya manannya papa lebih rapol dari pun Allah Ta'ala wa tusahhil lana min as-sulamat adura wa tu'ma jam'ana hadha min zaini min kasaniya bi rahmatin wa maghfiratin wa turima man siwa qadina dan niat polo moya toki ya masolim masagena lolong ngipol ride cenga malae dan niat palabang ya toki ya dapu-dapu ngapol riga dopam mase tanama kasinge nasaba pamase tanan niat dam pangetan naman nanungang asogirat tano pelai mirilain na idik mi puang Allahumma innaka jalta likulli salim maqam maziyah wa likulli rajim ma'amalahu fi qaraja wa qal nasalna qarajin wa wahikal dunia nasaba puan majapui di tapan cajiang itu tahu melon ranan ya pangka dan nia tungkat-tungkat tahu na puran dari angkat tanahku miri di padanuan na puan majapuku lauri rabbi ratta puan vampire si mata-mata fahakik lana ma min karajauna فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا يا مولانا ما منك رجونا tabattan tuang tok ya nuri peranwe poleri di puang Allahumma min ar-ra'at asli ar-ra'ati war-ra'iyah puap pasalewe yang angin selangin ni apa de cingkilau itu ma parentan rang ini tori parentai adimil ajri manjala hada khairi bi hada yaumi wajra nanni tapi rajai apalan nari to panceng yang ini cingin rilalan iya so nanni awanni Allahumma jal hadhihi al-baldata wasaira min ar-rahiyah واسقنا غيث يوم الشمس والربا واغفر لنا سجاز البور المحبة المولية سيدنا جعفر البرزنجي نسبة ومنتمى نني أدام pengatoy karanging ibarasanji tampu engnya jajian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nartu Ja'far abatiran napol ri kampung barasanji nanni am pakarilan kampungnya wa haqqin lau qurbaru jawmani wajal muqarrabin wa qila wasukuna wastur lau aiba wajzahu wasru ayya wa qatibiya wa qariya wa man asab ilaik waswaqa Allahumma salli wa sallim ala kamil tajalli min al haqiqatil kulliyah
Selamat kiranya pas selamat toki koroberi toma mula terima yang tajalli ya poli sibas sukuna nanir sabulan na sabanan rang itulot ko ito patong parang ganito wala ali wasabi masro ala ma shunnibat al adan wasuddur jawhari wa dal sudur mahabil munim hula wa kunun tahula sifat gari wa barakena do cilin na poli pasundu barubai witu malurung welom pero saba anting para mata intan sipungan napak na dapu ngamalabi ripasin ruba anu masegene na ginoge no namastur maborong-porongange wa afdalus salati wa tamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin na iya masulabbi pamasinan niya sukwa passalama iya nartumasari pangulong ka Muhammad pacapura sinin nabi nan niya suro an rangili sabbolana ko daw sabah na iya manange mafatching ipong Allah Ta'ala malabbi namatan rempele koromaya nasa sipa kang itaw masarakenan niya salama kang imasali sinin nasuro eritu wassalam walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.